लाखा फो रोंखांग कॉन्स्टिट्यूएंसी का परलू परिवर्तन अराजे के थेगदुन लोंग लेपिना दिमता दोला सिख सेदुला चकोंग कपवीर जी पोलाम काहिली दुना जॉक्सी मिनिस्टर लेनांग पिसेता थांगा चकोंग नंग पिपेदेट पुसी सुमरोंग हांग निजेपोन Dolamara long Dr. Numal Momina Parman vote kerega mai kang Kardong pini prime time bertalang pen nilisa major bon killing pi non arjuik tha bertang ton pen election apor racharya songjatum akisung hut kapajok duna son thotsi nilitum rara kisung huta nang pajok pon tha pusi lakha pho rongkhang constituency ka parlu chengbiri lindok rong piarong pen berong araratum kachuningri BJP परिवर्तन सरकार वांगलु पुपेन कचिंग थुरा साइ क्लेम क्लिप प बांके जोंगदम दागुने सेतामे पिनियरनी अंता कचिंग थुरा साइ के क्लेम दाम दे पिनदिम दुपिकला aho tovar me lang avarsai ki pika pajiradim ta penang andulo bonta ko piko sona ki sung pelone mate kili tong kili thek thedat lone lakha pho rongkhang constituency ka parlu chengbiria hawar lindok rong pierong pen berong alongke pini arni anta meri hing avarsai pen akaprek parivartan po hormuke ko pilone chini dunde pinlo Pirangkia butung pen kahumri damahut hadak rongara ratum kachithana tengke kaching thur puke mean chotlo lapen akapreke thangta chini dunde lapen longta longdunde pusi ningkang samse chepaklang rinti ni tu me thang sigi stung chu chini ke mane angkang pen ke sung pulo tela ka ilitum angkang masi chini ji chu corona son ke ilitum angkang masi ki stung chu chini rep lo non rong akam ke nilitum si chu chini lo rong akisung ke rong akisung ko pipima hen tuwa rong along pen midigel angko rong pen bojar ke dam ki chuasan ko pilo ili tum chuchini rep lo ko pipisi ki cholo nang aching hor ni adang po arbi ki jang po rason wang po jcb humbak nang pa buk lam lam po nili tumang ko nang pasung tu cho to war pa hinu cho ki sak ni si ikeng lumrang bojar sun po polote gari motor do tum ta ha ibengan ha bojar dunga si bikang eni hem chewan long le lo nili tum ki ning kang sam dop ason ke chi thek long le det lang le ma non ki khibom MP Horen Singh be alang lisitame nili tumarong along wang plutsi mela pen towar warsai nang pipon popusi chechak tekanglo alang li kachechaka tengsi me warsai bangke longlu sitame towar bangke piniarni anta contractor kachekrong bang bronson timung alang li amethanga le phan lone mate MP Horen Singh be apharlo ka Georgia phanone piniarni anta nang patang pithek thedat lo pusi ningduk chipipon nili tumke soka khiti pen lok puta chipe plangun e chipi rengun e luthe inghorisi bonghom inghorisi hen inghorisi habirik inghorisi hapina men supi inghorisi lason pina hen up inghorisi lason besi nili tume chopareng anga tovar daim pote puta hamren puta long ipi puta borthoi so kona sidamalang dongka bujara long dongka midigela long ke nili tumke lasoi krong lo nili tumke dak nang li tumarong pen dongka mukaman tungke sudene data ki sungke suar lutum si cicini suar lutum cicini nonili tumason usumar bihek abi ke chuyor chulang sung po jo pada ampen usumar bihek atumta sabsantar humri dampo midigel humri dampo adet mutea teng pen check up ni hajar ni ledun tek tek mu apora tarik los plot po doktor long lepo doktor tam long po un anun an
towar ka hinu parpik pena jok nelitum pinang anak kisung jingtang nang koklo athe kawe cheng apol hudlote tanglit kang thera pen inghan lang bunga towar kisu kyun e pen danglok school lo ka charli ausumaratum cheleng nang bomlo lasi akaprega war saile nang patang pon pidet pusitame ningke oya thayave setame kinang sot nai towar bangle nang patang piasonte nelitum ninging sampik jipusi kachuni ripadupo Litum apijong stame hala gari biko kangdanta aprang bharya tharlong theposi towar parpanta saneli to me donenut asar marchelang si irui pendo barani ni sini tum harlong plak la penyon la pu nil tum aprang setame la hay harlong thepu dan tum ratman si plak pen la son donison mani pharuisi mani pharoini la thoya soring long rena chokle manun tum atowar gala masini tum la son rung pon pensil so la harlong plak non kedam tangan ke सरकार बना के रब थांगा ताबेlang निरितुन हमसु पुनन अफ्रांग एससीसी या खुदसी हमसु से तालong चोट स्टेनन कांग्रेस अकाय होता ला हमसु गावे ला पेनन बीजेपी आर सरकार पिनिंग बनान kan thom phi lo do sta nan niritun thang tang thek thang melang dongka mukam pen wiki be karbianong live Jangmi ni phai siarni kapado ponji Assam Assembly kiliga hut lakha kreser kep dipuele sialong Congress asong pen kache toidun sumrong hangaphan volong komaji United Karbi Club along karchu padupon kedam tang there ni phai kre trok siarni ada por phai kre sira achiti malom volong komaji United Karbi Club along dipuele sialong Congress asong pen MLA kache danun jiaphan kache toidun abang phu sumrong hangaphan karchu asai dengpon KADCC chunbang rongbong terang kachari pona mailong APCC lamjai sarpo Dr. Mongwi Rongpi KADCC dunamai phu anparta Karbianglong Autonomous Council EM Barin Ashok Teron KADCC dunmai phu Prodip Singh Narpendanglok Keongdung Congress klembang atum chitongdu bangso hut BJP asong pen bang thom kebra ke thomatu Congress anong chipaogdu bangso hut mayalong sumrong hangpen kaninje pona tengke BJP kacharia sarkar tu Karbianglong Autonomous Council along jakong kapa bob chiaphan penang anbo ile bangso long nili kahili duna joksi niliphan arlu pen nanglang select joymat HAD minister apuke nang pek detlo seta kaching thuramu ke claim chiaphan jakong nang pipedet pusi mayalong ninje pon hem pekalama bange kapreklo autonomous state or kotha tu badai dio Article 244 এ কথাটো বাদেই দিয়ক এতিয়া বৰ্তমান 1952 পৰা যিটো অটোনমাস কাউন্সিল 6 শিডিউল নিয়মৰ আধাৰত সুবিধাৰ অনুযায়ী যেটো আমাৰ ইয়াত ক্ষমতা দিয়া হৈছে এই ক্ষমতাও তেওঁলোকে লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে এইটো কথাৰ ওপৰত বেছ কৰিলে বাংছো আলাম কেপাতে পেক দু নপত আমার সি নীলিপান চিসো নাংলাং সেলেট জয় নাংলাং সেলেট জয় মাসি নীলিপান মন্ত্রী লেনাং পিপুতা কাম কে ক্লেমা ওয়ার সাইনা পিপেদা কাম কে ক্লেমা ওয়ার সাইনা পিপেদা মোক কাম কৰিবলৈ সুবিধা কোনো নিদিলে তেওঁলোকে জাস্ট সৌজন্যতাহে প্ৰদৰ্শন কৰিলে Dr. Mongwi Rongpi pen labang so amailong kaning jeke Congress asong jongsi haidet pulote kecheng sike lo ke thek arisoi janga tumaphan lak pho sarkar voreng ang hoi PG lapen lak inkoira pho private voreng ang hoi PG unit pharo hini an ake joy pen rihing ame kache thor our side piponji pusi mayalong lamchak chi pipon volongkoma jipen velson terang Karbianglong live non malom Assam Assembly kilik amongwe Karbianglong alu nangke jabajok ratcharia songatum du thek the thak thek thesi along rada thengnu kapate boga sai dengbomlu lapusona porahu dipuele sikaparlu langpher constituency angkang kongjuga thoyalong APHLC song mai paduda MLA kilik nangkate bokhera jok ratcharia song do anatu mithanga song kache pahai jiaphan du desang sesi vote kerega sai dengbomlu Lapusona Porahut All Party Hills Leaders Conference ahin penta du desang sesi vote kerega mai along kapadupon asonsi langpher constituency angkang kongjuga thoyalong ta vote kerega mai padupon labang so mai along kachetong dun APHLC lamjai sarpu angtong inti kathar APHLC langpher constituency mai phu kongrongpi langpher APHLC chunbang kamalinghi lapen arya sanghotum chetong dun APHLC lamjai sarpo angtong itika tharpen kaningje pona tengke non MLA kilik along Karbianglong long pli LAC along ta APHLC asong pensi haipon RG
lapen alang lituma sompen haipon derte kecheng si karbiang longarar phan autonomous state puthak assembly along lamthe jaidunji lapen jongsi nangkroi kre pulote democracy rona tengpen kang tuinai angdeng tami chesongji lapen anpar jongsi kinang sot pulote arpu pentami chethan fg pusi rada thingnu pachinipon assembly long ini tum a candidate mate pharmana bang photum kilik haitet lo pulo tangte assembly long kan ini tum pulo ni tum akemang ke autonomous state ni tum akemang ke rada kemang autonomous state sitala bangso autonomous state ke lake kuma phan lo lake da ke kado be ke pangrum laba phan si aso autonomous state a pharman lo pukali la bangso autonomous state ke lake karbi ben inglong so a pharman an chot nangji autonomous state only for tribes ni tum ki pui bangke la hello la pen hadak assembly long pela son thosi ningje dunpo la son thosi hang dunpo democracy aron pen akang tuinai akache song akang tuinai ko porma ke hang unitum hang dunpo la pen a phisi tame assembly sor jong si sarkar tum itum han na panu kuk ang thin chipa thit nang kroi kre to tang dang ni tuma hin pen ke arpu pen che than pet to la dak la election ka haidun tum an ke la helon tuma hin pen ka che song poni ke volongkoma jipen welson terang karbiang long live nangletum hithi ka helopen kedam ningka saksak doma doposita matha ikri humre ignon nangletum adung het kedo phangcho enterprise nanglik tum ladak long ji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item lasi humri non ms Phangcho enterprises jirsong asong road rongkhela dipu Blikilik nangkate bok hera jok pini BJP aphan ke kroi araratum methanga songpen karjab duna bangphu aphan northern range dolamara forest along pen kangthum karni amai padupon radamai pipang cheng chiaprang bike pache jengsi BJP pen kithurdun Dr Numal Momin aphan kangthum karni asai dengpon bangso phi vote kerek amai long dwarbaguri BJP mondol mai phu ronsing lekthi pen kachari pon kaprek racharia songpen bang pharu societun BJP apidong amira sai tikidon Jina Teronpi, Kunti Tanti, Aromoni Tanti, Saborbi Karmoka, Agustin Tera. Bangso amailong MAC Richard Tok bilam theke jai pona tengke rotoning ti jongsi mate congress atum jongsi khaya phanching hon u pulote kopia pot khaya nok bia kumlin he hui selam le detlo lapen dolamara town nang kilura long amat non nilitum jambilia thong nok bia kumlin selam etlo pusi maya long ningje pon halapu Dr Momin pen kaning jeke nili jongsi MLA haidet lote dolamara long college kang puje phan chechak tekanglo kedam tang congress atum nili phanang karbok Dr Momin ke karbia phan kelang selera bang pusi nangkipu seta piniar ni anta ne karbia khai tum phan loksi ke klempi pusi ning jepon What will be your message to those? Merely accusing in the social media doesn't mean. What I did, I raised voice for the Karbiang law. Yes. I raised voice for the martyrs people. Yes, yes. Maximum they were Karbi. And they got compensation 5 lakhs because of my question in the assembly. I raised voice to the Gaoburas of Karbiang law. Yes, yes. They are getting only 700 salary per month. Yes. So I raised that voice, and this year after budget, I believe that Karbiang Gaoburas will get 9,000 rupees equally. This is injustice. Rather, I am trying to give justice to the people of Karbiang law. They are merely accusing me that I am anti-Karbi. This is rubbish. This is sponsored by Congress because, see, if they would have criticized me because I am doing this and that is all right. They can accuse. But instantly, they are also telling they should support the Congress to vote for Karbi. That means this is Congress sponsors Organization. press meet. So this is bogus, totally mollified intention they have done it, and this should not be done in politics. They cannot go that level because people, not only people of Karbi Anglong, the entire people of Northeast have seen whatever I have done for last 5 years after joining in politics. dolamara pen RG Sonropar Karbiang long live
Assam Assembly Kiliga Hut Lakha Kre Troxy Bokajan LAC Pen Rajendra Rompi Lakha Krener Cap Havar Ke Hat LAC Pen Chandrakanta Terang Lakha Kreser Cap Dipu LAC Hemsing Tiso Lapen Lakha Inkoi Votat Langso Pen Sarsing Inglengatum ASDC Song Tabular Jan Pen Kachedan Dun Japan G6 Pini Akemangalu Ingpupontanglo Autonomous State Demand Committee Ratcharia Songlake Kedam Tang Ninkan Paro Krisir Kebra Trokner Kebra Trokaninkan Aru Chiklo Nipai Kre Troxerni Karbilo Charlia Songpen Karbi Nimso Chingtura Songatum Chingrumsi Autonomous State Mate Article 244A Kapachun Jeparman ASDC Pasong Amahang Pathekponlo Autonomous State Demand Committee Ratcharia Songpen Nangche Songbom Mangbomsi ASDC Songpen Sitame Nangkeleji Jangmi Poni Pai Isiarni Assam Assembly Kilik Kapadu Ponjehut Lakha Kre Troxy Bokajan LAC Pen Rajendra Rongpi Lakha Krener Cap Havar Ke Hat LAC Pen Chandrakanta Terang Lakha Kreser Cap Dipu LAC Pen Hemsing Tiso Lapen Lakha Inkoi Votat Langso LAC Pen Ke Sarsing Ingleng Atuma Phansi Tabular Jan Pen Parjabdun Toile Labangso Assembly Kiliga Hut ASDC Songpen Haidun Detlo Pulote Son Crepo Akemanga Tingpen Clem Ponji Pusi Pache Thangchun Bang Daniel Terona Himpen Pirang Kia Mailong Pangdakpon মূল ইস্যু মেইনকেইটা হৈছে অট'নমাছ ষ্টেটটো আছে লগতে আমি কাটো অপ'জ কৰিম তাৰপিছতে ফাৰ্মাৰ্ছ ল' এইটো আছে তাৰপিছতে বাউণ্ডেৰী আছে বাউণ্ডেৰীও আমি মানে এতিয়া বৰ্তমান এনফৰ্চ হৈ আছে ৱেদাৰ ইট ইজ অন নাগালেণ্ড অৰ মেঘালয় বৰ্ডাৰ সেইটোতো আমি ফাইট কৰিম ফাৰ্ষ্ট অট'নমাছ ষ্টেট ছেকেণ্ড কাপ তাৰপিছত ইনফ্লাক্স ইছ্যু আমি ল'ম বুলি কৈছোঁ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি একো ডিফাৰেঞ্চ নাই বৰ্তমান ডিফু কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট তেখেতে যোৱাকালিলৈকেতো বিজেপি মিনিষ্টাৰ হৈ আছিলে বিদা সিং ইংলেং APCC কংগ্ৰেছৰ মানে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে এইটোৱে বিজেপি কেণ্ডিডেট এইটো গোটেইটো মানে সিহঁতে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল মানে সিহঁতে ওপৰত ক্ষেত্ৰটো ঠিকে আছে কিন্তু গ্ৰাউণ্ড লেভেল সিহঁতে ভোট কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব নে নাই এইটো কথালৈ মানে এতিয়া পাব্লিকত মানে কনফিউজ আহিছে আমাৰ কাৰণে মানে SC কেণ্ডিডেট কাৰণে চিটুৱেশ্যনটো বহুত ভাল আছে আমি দেখিছোঁ এইটো চিটুৱেশ্যন তেনেকৈ দেখিছোঁ আমি এবাৰ মানে চাৰিটা জিকিমে তেনেকৈ লাগিছে Terona Sangho Kaninje Pontua Tenke Nona Pong Assam Assembly Kiliga Hutke National Party Atumaphan Kaphere Memang Dengsi Nangle Rokni Athe Pini BJP Songja Posi Congress Ratcharia Long Dun Tujui Pen Tiketa Chepalong Dun Lokni Halapu Congress Ratcharia Songalong Ahudisi Kachepang Tangkring Bang Pusetame BJP Party Long Tiket Chepalong Dun Lokpen Assam Assembly Kilik Kachepati Dun Jipuke Phere Memela Pen Ratatumke Manghu Prong Asonsi Dukoklo Lasinona Pongke Raijol Dalpen AJP Asongatu Jakong Nangki Pidun Parpik Penajok Long Plita ASDC Asongatu Chepahai Labji Angringsi Chethekpon Long Puta ASDC Asong Pachethang Chunbang Daniel Terona Himpen Ningkit Helamte Pangdak Pontu Roshan Hansi Report Karbian on Live Tangte Pini Prime Time Birta Kelapon Sekang Tonikla Dumithak Me Kardong